Anakan, kumusta kayo? Dito ni Antiyo, nga rod, nga bangat. Oy, pasensya kayo na tabisi na Antiyo. Gamin aratoy aji amo na. Tagtapat paturugat gitarakan ko nga ubing. Pagdamat tidara na nga bugoong. Kan-kansyon na nga rod dito nga ubing. Iti paborito na nga kansyon. So nagingiwat kayo mat garod. Iso nga nagriing nga aji tarakan ko. Kumusta nga rod dayta? Kita nyo, nagriingan na itatarakan ko, Lakang yung iwat kayong tumat gamin. Naguyong titsura na niya. So, duwan titarakan na ni auntie yung nga ubing. Dagitarakan ko nga ubing. Dito'y abroad. Nagbabangad da. Day off mi tata, ta Domingo. Arap ti dagito'y kumkumarik, nga dama lang di mardara nga bugoong da, nga kukumarik nga katulong mat lang dito. So dahito ni kumarik. Hi! So ni kumarik nga kordapya dahita. Arap ti mat ni Maria Bukingki. Imbag nga bigati yo, ami. So dagita ti kumarik. Agkakaroon pa kami. Kalding kami amin dito. Adapay may sa kumarik dito. Itinagan na mat. Kulasa. Kulasa aghay ka. Hi, kumusta? Nagpintas ni Kulasa. Kakaskasar na dahita. Nga. O sige nga ron. So, adagayam ti kwa, tinaingat nga paminta, jingipan na antiyo. Si kayo, mati pa ibagbaga, tatay pa lang agsasao ditoy. Inikat kon. Kat, hanan to pa masangon, na antiyo nga, agpapintas. Iso nga, busy nga talaga, kung talagang maarami dagita videos, tata. Hanan to pang mapapintas ti buknan nga nakasugsuga ba. Iso nga rod nga na ang rag ti buknan tiyo at na masang magpapintasan. Kan babaan yo dagita ibagbagay nga request yung nga tawagan ng tiyo nga tattao kan ahensya dita Pilipinas. Tawagan nanto ni antiyo niya, urayan niyo lang niya. So, dagijay nga rod, nakita yung dagijay kumkumari, ka nagpasya dito yung pagtartarbahwak, nga balay. Day off mi gamin tata, iso nga, amoy gamin dito yung abroad. Agugupong kami talaga nga, agkakakumari, agkakasinsi nga kalkalding, bimugbugoong, itidardara na. Kasi ti arami dito yung abroad, agtitinulong kami, agkakaan kami, agbubudal fight kami. Si kayo, agbubudal fight kayo mat. Amoy dajay, agkamat. Nagimas nga tati agkamat, no kakadam dagi tagagayam mo. Iso nga, isar aramidan me, no awan ti trabaho me. Tapos ang dagayam agdamdamag, no. Apay ka no ta bangat, ampap, itinagan ni antiyo. So, kasi gamit ti istorya na dayjay, ay naibaga man langanan. Kaya maamuan, niya ti istorya na antiyo, no apay tabangat, ampap, itinagan ko. So, tinangpanagan nga talaga dahi tanganagan ko. Ni nanay ka ni tatay ko. Gamin, iduubingak ka no. Agis buak idak, win. Ako nga mapigilan, ubing ka nga ro, diba? Si kayo, agis buak kayo mati idayo. Ala, papada tayo, ibagta nga bangat kan ang pagtinagan nyo. Kahit na makaisbo ka nga ro, di idam, diba? Nabasa ka, nabasuyak tapantim. Inya pa yung tapagidaam, nabasa. Hana mahilig agkaw-kaw. Hana talaga agkaw-kaw-kaw. Kahit paborito kayo nga sila kabugoong. Lagi mas gamin agpagkalti na po isa-isaw sa tibugong nga dasili na. Tapos parasam ti kalamansi. Lagi mas. Paborito na antiyo dayjay. Iso nga, lumalpasa nga mangan. Hanang agbugbugo. Tapos hanapin agkaw-kaw-kaw. Tapos, makaida, maturog at tibigat. Makariing at tibigat, kunak kuma. Makaisisbuak, tidak. Tapos dajayan, maangot dadananay kan tatay ko. Iso nga pinanaganan dakti bangat kan ampet. Pati ka mo, no, gapo tayo bugoong, ngakin lang ko, no, gapo tayo ukik. Wala, pasensya kayo, kastoy kagsao. Bastos nga talaga tingiwat ko, bagbaga nyo dagita ubing, agbuy-buya, nga bawal ti agbuya ti 18 years old ang bilo, ti videos ni antiyo. Kan bawal lagi jay, utak na ka, dakdakal pa iti utak, ti kwa, ti utot.
Dadakal pa jay utat ti kwa tukak no dama bakawan pa utat da. Isu nga sikal nga wan utat na hangkoy agbuy-buya ti videos na antiyo ta nga para kinyayo daytoy nya. Matarasan nyo kade, baka nyo nga matarusan tao nga ti utak yo nya. Pasensya kayo na ano nyo nga matartarusan ti bagbagana kan videos na antiyo gamin awam nga ti utak yo. Pagbibiro kan tayo, ti utak gamin ara jay ulo. Baka takir-kir yo dagita utak yo. Ken man gayam dagi jay kwa agre-re-upload ti videos ni antiyo dita Facebook. Pangasi yun no kayo nga i-re-upload ti videos ni antiyo. Ipakadayo ko ma. Adi mo't lang ti daw-dawatak. Gamin antiyo ada ti official nga Facebook page na tinaga na kat Ilocano Funny Phrases. Nya, iso nga sapay la ko man no kaya yung nga i-re-upload ti videos ni antiyo. Ang message ko lang direct niya na it's either ayan ti Facebook page na nga Ilocano Funny Prices or jay mismo nga agar aramid iti videos na nga ni Addo Selga pero kanya lang ayan ti Facebook niya i-message yun no mabali nyo nga i-re-upload dagi the videos na nya ken pasalamat at matan dagitoy ala umad ado nga subscribers nga kaanakan ni antiyo agpasalamat ak unay padpadasak ti agupload iti videos nga ado tapos hanga nabayag kayong aguray tanong kayo nga nya dawag ti mapugrutan kamo mangarod nga iso ti paggalala nyo ti ragragsak dagiti videos ni antiyo iso ngarod nga pasalamat akin niya yung over 25,000 subscribers kunak thank you kinyayo. Kan gayam no mabuyayo dahito nga videos niya isuro kayo. Ada gayam ti ko dita baba, ti kasta lang ay inya na gana dahito kampana. No i-click yu dahito nga kampana, dita babawan, ita baba. No i-click yu dahito, makareceive kayo ti notifications nga dagos no naka-upload akon, makaala kayo ti notification. Nya. Tapno mabuya yung adagos, dagi di barbaro nga videos nga i-upload na antiyo. Kadaji nga ron. Salamat, agyaman nak, amin nga subscribers ko. Kan, ibagayo pa dagi da kam amuyong ag-subscribe damatan. Nya, tano nakasubscribe kayon, agpapada kayo nga agraragsak, iti videos na antiyo nga bangat. Kasi nga ron. Agyaman na, kingayo amin nga subscribers kan followers kan kakaanakan antiyo ti intiro nga lubong nga ada ti bugoong iti dardara na. Sige nga ron. Bye!